Habari zenu wafuataji wa YouTube channel Kwiga Indimi. Amakuru yanyu mwe mudukurikira kuri channel yacu ya YouTube Kwiga Indimi. Tugeze ku kwiga kuvuga Igiswayire isomo rya 10. Niba utarakanda subscribe uyikande ujye ubona amasomo yacu uri uwa mbere. Ibyacu nibitinda dutangire. Turebera hamwe amagambo atandukanye y'ururimi rw'Igiswayire ukeneye kugira ngo ube wavuga Igiswayire neza kandi nta mbogamizi. Uyu munsi tugiye guhera ku ijambo rya mbere. Dufite hano kitendo. Kitendo. Kitendo igikorwa. Ijambo rya kabiri hano dufite kuongeza. 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 Kongera cyangwa se guteranya. Ijambo rya gatatu dufite lengo. Lengo. Intego. Lengo. Intego. Ijambo rya gatatu dufite hewa. 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 Umwuka. Umwuka duhumeka cyangwa se uyu mwuka tubona mu kirere. Ijambo rikurikira dufite muchwa. Muchwa. Muchwa ni umuswa. Muchwa. Umuswa. Ijambo rikurikira hano dufite kuuliza. Kuuliza. Kuuliza bivuga kubaza. Ijambo rikurikira dufite mbaya. Mbaya. Kibi, bibi cyangwa se mubi iyo ari umuntu. Mbaya. Ijambo rikurikira dufite kubwa. 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 Kinini. Tuendelee dukomeze. Hapa tuna kununua. Aha dufite ijambo kununua. Kununua. Kugura. Aha tukagira kulia. Kulia. Kurira. Kulia. Aha tukagira kufa. Kufa. Gupfa. Kufa. Aha tukagira ijambo kavu. Kavu. Bivuga cyumye, kidafite amazi. Kavu. Cyumye. Aha dufite ijambo mwisho. Mwisho. Umusozo cyangwa se impera. Mwisho. Aha dufite ijambo kula. Kula. Kurya. Kula. Kurya. Aha tukagira ijambo yayi. Ubwinshi tukavuga mayayi. Yayi bivuga igi. Yaba ari ubwinshi mayayi bikavuga amagi. Hapa tuna kuluka. Kuluka. Kuguruka. Kuluka bivuga kuguruka. Hapa tuna furaha. Furaha. Ibyishimo cyangwa se umunezero. Furaha. Ibyishimo cyangwa umunezero. Tuendelee. Hapa tuna Mungu. Mungu. Imana. Mungu. Imana. Hapa tuna kupata. Kupata. Kubona cyangwa se kugira. Kupata. Mfano n'urugero. Amepata alama 10. Bivuze ngo yabonye amanota 10. Amepata alama 10. Yabonye amanota 10. Hapa tuna kuku. Kuku. Inkokokazi niyo twita kuku. Hapa tuna moto. Moto. Gishyushye. Moto. Mfano ushobora gutanga urugero ukavuga uti chai moto. Icyayi gishyushye. Hapa tuna kazi. Kazi.
akazi, kazi. Hapa tuna uongo, uongo. Uongo ni ikinyoma, uongo. Hapa tuna chini, chini, hasi, chini, hasi. Hapa tuna wazimu, wazimu, umusazi, wazimu, umusazi. Tuendelee. Hapa tuna mutu, mutu, umuntu, ndio twita mutu. Hapa tuna sasa, sasa, ubu, sasa, ubu, ubu ngubu, sasa. Hapa tuna muzee, muzee, muzee bivuga ushaje, umuntu ushaje, muzee. Hapa tuna kukimbia, kukimbia, kwiruka, kukimbia, kwiruka. Hapa tuna huzuni, huzuni, ubabaye cyangwa se ufite agahinda. Umuntu ubabaye cyangwa umuntu ufite agahinda niyo twita huzuni. Hapa tuna baharini, baharini, inyanja. Ushatse wanavuga bahari gusa, bahari, inyanja cyangwa se baharini. Hapa tuna kuona, kuona ni ukubona n'amaso cyangwa se kureba, kuona. Hapa tuna aibu, aibu, aibu bivuga udashabutse, udashabutse, niyo twita aibu, mutu aibu, msichana aibu, umukobwa udashabutse niyo twita msichana aibu. Hapa tuna kukaa, kukaa, kwicara, kukaa, kwicara. Tuendelee. Hapa tuna jumla, jumla, igiteranyo, icyo twita jumla. Hapa tuna jua, jua, izuba, jua, izuba. Hapa tuna kujaribu, kujaribu, kugerageza, kujaribu. Hapa tuna kutumia, kutumia, gukoresha, kutumia. Mnashobora kugira ngo tumia maneno haya katika sentensi zifuatazo. Koresha aya magambo mu nteruro zikurikira. Tumia maneno haya katika sentensi, interuro zifuatazo zikurikira. Tumia, kutumia no gukoresha. Hapa tuna vita, vita, intambara, vita. Hapa tuna mvua, mvua, imvura, mvua. Iyo ubashije umuntu ngo kwa nini, kwa nini, umaje ngo kubera iki, kwa nini, kubera iki. Hapa tuna kushinda, kushinda, gutsinda, kushinda, gutsinda. Noneho iyo uvuze ngo ndiyo, uvuze ngo yego, wemeye, ndiyo, yego. Hapa tuna mutoto, mutoto, umwana, mutoto, umwana. Asante sana wapenzi wangu, reka tubonane mu isomo rikurikira. Amasomo y'Igiswayire, amasomo y'Igifaransa, amategeko y'umuhanda n'ibindi, ni buri gihe kuri Kwiga Indimi TV. Niba utarakanda subscribe, yikande, ubundi ukomeze dukurikire neza kuri Kwiga Indimi. Isomo ryose dushyizeho ujye uribona uri uwa mbere. Kanda like kugira ngo tubone ko isomo ryacu warikunze, ndetse unasharinge ku nshuti n'abavandimwe muri WhatsApp groups
nubona iyi video cyangwa se nuyigeraho kuri YouTube uyisharinga ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo Kwiga Indimi TV ikomeze igira abantu benshi, nanjye ngomeze ngira umwete wo kubaha byinshi byiza. Asante sana.